adat sanewang yang titiang minekadi para panureksa lan para ulama sane wang yang titiang kaping kalih para semeton lan alit-alit sami sane tresna sihen titiang rahinane mangkin titiang niloh ari adnyani jagi pacang satwa Bali sane mamurde iconge kacunduk raton segara aingge alit-alite seneng mesatwa yeneng seneng pirengangge mangke nini udah jagi mesatwa pirengangge yeneng tiang orang dadok tiang kari bajang ke ka cerita ring risedek semengan para pendegani ring desa Sangsiti sami pada sampun sayaga mematang sekadi matane kesegara sayu wakti manah ipuni memolihan ulam sani akeh bebaktan ipuni minekati pancing pencar sau miwah sani lian-lianan niki wenten asiki para bendegani sani muaste ya iconge kadirase uli marekepit peninggalane kanti semengan kadirase pejalan ipune serandang serendeng napi malih sani keambile setate ulung tur magedeblok tuah saja titiang ibi sanje ngipi ulungin bulan aduh dewa ratu anggon geneng itu ngipian paling melah lan jani-jani irage kesegara sire nawang nyalan ngomolihang ulang sane akeh lantas iconge mejalan ye kesegara nangket ring sisen segarani iconge nyemak jukong ni tur ye nyampan jukong ni ngangsan ngeteng-ngetengahang ngangket ring tengahing segara iconge mulang pancing sani sampun medaging ulam minekadi ulami akeh nyajagen ye pancing ni iconge kadirase dungki-dungki ni sampun sami medaging ulam sisan ulam ni kegenahang ring tengah jukungi lantas iconge ingat teken pianak purnane di jumah sang surya sampun ngangsan sanye nyinahang dheweke mangkin jagi lakar mulih ditu lantas iconge ye lakar ngemulihang toring tengah-tengah dan mersidayang ye nyalanang jukong ni kadirase geteh ne iconge tan mersidayang mejalan ningalin yeh segarani minekadi yeh segarane pesudidih akeh pisan ring tengah toya segarani punika mijel ulam sane gede ageng buina seleng berireng minekadi matan ipune ngendih barak sekadi ye imakar api ditu lantas icongeh mekena napi kati bereng dewek titiang ni mangkin keto ye kenah ne iconge lantas nyajab ulami puniki koye lakar nyengkalen sake wale ulami niki meswara sekadi manusia cai conge kaden suba amundu gelah mapi deket dewek cai ni
tuare masih cai ngerti keto raosne ulami puniki yeneng sayu wakti manah caine ngerereh epireng segarane puniki laka ke icen gelak sakewale pirengang yeneng cai liuman ngejo be ada engsap teken pisagane toto tinggalin pak bendesani ngantosang ulingi tuni apang ada banget kurnane sawireh kurnane milu masih ni kelomba mesatu ditulan si iconge ia ingat tekenang pianak somahne yeneng kenten mujani cai dadi mulih lantas iconge ia mulih nangkat reng tengah-tengah ben ia ingat teken unduke ani tunian ia putus sing bakal ngomonga ane tepukina ia tunian ditu lantas iconge nangsak sisiang reng segarani nangkat reng sisian segarani sampun antosang tekenang somahne ditu lantas iconge aja ke somahne nudo beni ane bakatang ring tengah segarane punike iconge langsung memulihang neket ring tengah jalan buin ye inget teken unduki ibusan mewah saja ibusan irage lakar keingetan dogen unduki entuk sakewale misi apun pikayun tiangi sani ngipiang titiang ulungin bulan ke ainggeh para pamiarsa sami ngiring sareng-sareng ngasti tiang jagate sami para pamiarsa sane mangkin tendados liu-liu ngerereh ulam ring segarani ngiring sareng-sareng jaga mangga ekosistem ring segarani minekadi tetaneman miwah ebe-ebe ane ring segarani mangga sekate asri kelungkung semarepura kekirang langkung antuk titiang mesatu titiang nunas gengrene sinampura Om Santi 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 Om